Kirang bat kithe yale kai Taekwondo na East Khasi District sa Sisinbiang kilakhur ya kita kemaksiar habaro ke jengele kai Taekwondo kabala penlong Hamon Sport Center Hatura. Hakakerdan Junior Girls Kyorugi hapo 1,000 kilo ka iba penhun karmandai na East Khasi Hill kala penlimno ya kathe yale kai na Southwest Garo Hill ka Joy Nila si et sama. Kadba ka no grill chi ji moment bat ka Juen Chim bi marak kilayo ada kita kemarnong. Kekerdan Junior Girls Kyorugi hapo 10 kilo kadaya lanki chalan na West Khasi Hill kala penlimno ya ka Shuriti Kumari na West Chante Hill bat khur ya kata kemaksiar kadba ka Ariola Wasabi ke marak bat ka Jalsal Arimchi ti sangma kilayo ada kita kemarnong. Haka jengele kai ka bakado haka kerdan Junior Boys Kyorugi hapo 10 kilo Uravi Kumar Rai na East Khasi Hill da ka ba ula penlim yau Ariyo M sangma na East Garo Hill badyo sendan ya kata kemaksiar kadba ukreng bet sangma na West Garo Hill bad usamer chetri kilayo da kita kemarnong.